Abaturage bo mu bihugu byo muri Afurika byakolonijwe n'Ubwongereza baravuga ku rupfu rw'umwamikazi Elizabeth wa kabiri watanze ejo kuwa kane afite imyaka 96 nyuma yo kuyobora imyaka 70. Abayobozi n'abayoboke b'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri Tunisia barimo n'irindi shyaka ryahoze rifite ingufu Ennahda bavuze ko bazabangamira amatora yo mu kwa 12 kugira ngo bahindure inteko nshinga amategeko yasheshwe na Perezida Kais Saied. Telefone nshya yakorewe muri Cote d'Ivoire ifasha umubare munini w'abatazi gusoma no kwandika mu ndimi zirenga 50 zikoreshwa muri Afurika, kandi ukaba wakoresha ijwi ushaka gutanga ubutumwa. Abanyabugeni babiri bo muri Mali bazwi cyane mu gukora ibishushanyo mbonera mu bijyanye n'ubwubatsi bakoresheje imurikagurisha bizeye ko rizafasha abanyamali guhangana n'ibihe bikomeye. Offentiste Piste abaye umwirabura wa mbere wo muri Afurika y'Epfo ku myaka 27 ushinze orchestre ikora umuziki gakondo. Avuga ko akuyeho imipaka yabuzaga ibitaramo gakondo kuba, kandi yizeye ko bizatuma agira uburambe mu kuvanga imiziki yo mu njyana ya pop na jazz.